Kaulah ajunan apolong acara sesangat mulia ingki kento acara pernikahan kento teretan ibadah minangka konpa konna al perintah Allah perintah Rasulullah kan bila di dalam pernikahan kento beda yade kento pasai rasa se menikah bekus kiai atau pangolo atau reng sepona cibi kento reng sepona cibi ini pasai lagi sumian samian ini sumian bersamian lain walina se Hasan kento sumian walina sumian jadi bekus ipanika sumian atau ipanika kiai atau ipanika pangoloh nika pasti beda yada ya Muhammad Hasan Basri uzawwijuka alama amarallah beda yada Hasan Basri menikah singkok kabeen kalaben perintahna Gusti Allah perintah pangolo pasti ngucap pengolone ya Hasan Basri uzawwijuka alama amarallah menikah singkok dek kabeen kalaben perintahna Gusti Allah perintah pakabin bi sumian maka binti bi pada ya Hasan Basri uzawwijuka alama amarallah singkok menikah kabeen atas nama perintahna Gusti pada nih guys panika pangolo panika kiai panika wali na tibi pada istona ternyata mon menikah itu si paling utama si paling bagus panika tibi bi reng tuan si bini si paling bagus mon tahu panika sumian ya mon tahu di na capak pok maleta ajan salbun nih ikin lagi si paling bagusan ben panika kiai bagusan ben panika pangolo coba pas beda istilah ngamri barokah pakabin kiai itu ngamri barokah mana bi pakabin pangolo kadang-kadang ini kata ada wali na ba wali na beda Malaysia sini kalau wali na beda Malaysia mun kulit tibi tak bengal menikah kinto mun saben bengal pak mun saben kiai kesokan itu buat gula bengal makin kiai tak kesokan mun tade wali na bede palasya tak bengal kiai mah gula tak bede tak bengal pak mun kiai tak bengal bagu pasantren bengal kan para asana gelu re pak tagi kayak gula tak lang kau re gula pernah ibira bere santren kiai Hasan Soleh Hotin Saprawi gula sero menikah wali na beli Malaysia gula mator tak bengal kiai gula soalnya guru tak menikah mun tade wali manipi pernikah mon pare kaya to di jareng esa gitu to makai ngalak sing astete gitu toko ikebaiben seromben pernikahan gitu Allahumma sholli ala Muhammad tako ikebai bener kaya tako ikebaiben seromben jadi ikebai enteng pernikahan bahkan pernikahan itu lebih hebat ben lain lebih dahsyat ben lain mana bi kasih lain ngastete 75% mana bi pernikahan kutu tambah sampai 95 wabah bahkan sampai 99%. Anak karena mun salah pernikahan pasti nak seterus apa menikah pernikahan ternyata Allahumma sholli ala Muhammad maka mun wali na beda keng beda Malaysia Audi keng beda Malaysia wali ni kata ngale katretan tak ngale macam di enten pangale ka pangulo sini gala tapi mau lambe kesokan kiai napa kula ketibi ende anak pas wali hakim tahkim reng bini karo ngangkat hakim selake ngangkat hakim sebini kiai Nuruddin ajunan angkat hakim bi abtina reng bini nyama Fatimah anyona panika hakim ban laki nyama Dullah kalau mas kabin sekian Sedullah Kiai Nuruddin ngangkat Kiai Nuruddin abdina orang laki hanya Abdullah ajunan yang kata hakim sareng abdina paniki ben orang bini saya nyama Fatimah kalau mas kabin sekento ini kan nyaman hakim tinggal makabin lain angkat tukah wazawajituka maktubataka Fatimah bitahkimikuma iya ini ke pernikahan kayak gue tak bengal makin nikah
Anak kiai tak kesokan. Mun kula kelem kapacang polang, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keng bade gula segelem dawuhin kiai juga. Telepon gelu. Sereng tuana SMS ke Malaysia. Balik wakil wali. Mari SMS malas kematura awakil anu waktu masra wali. Pas telepon pasan di Malaysia. Kiai Nuruddin sakitu lho. Mari pas intare si bini mantan karo masra wali katen gula. Ini telok ijalin kabeh. Ini kata helap Kiai Nuruddin debun kiai. Soto aja sepakat panika pon. Telok genteng nih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi wali kita tak ngale. Mana bi mate, Pak? Wali bapak mate ngale kamba. Malah mun mbak bede tak langkung. Mun mbak bede bapak beri masa oleh kamba langsung. Mun kamba. Man silake, bener man si bini, Pak. Mbak si bini. Gue tahu corok sekalian nikah. Menikah di jenna nikah, nikah di gunung gitu. Menikah malam bi gula. Katanya, kamba walin, kamba ke walin ke kentoh ikwa. Macedi gitu kayak kita lah macedi ya makai kapi sing boleh ke gula ni kentoh du batanya tanya dia lah makai kapi kentoh kayak walin macedi dari bab dan gula macedi dari bab panika bi gula kelakun dan beda datang di jompo makai na loran naga jompo atanya manyaman gula derem mantan si malam magai tak panika kiai derem salah apa na salah walin naga mi walin naga macam ternyata nembuun guys kiamat dan kul macam dari embu mi baca cawulin bu oning lagi cak makai kapi du tak panik oh iya bener aja ipa bolong pun tak panik selamat tak bolong nih jadi bahin dari boleh panik boleh gitu jadi mun dari embu tidak taruh gitu ternyata macam dari bapak arten tong keleba ternyata naba bapak mbak dari bapak gitu man bu tak masuk, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka wali gitu mun tade wali atretan tade majedi tade sepopo tade nikah wali nah pas pangoloh saya pangoloh waliyu man la waliyalahu walina orang saya tade walina. Jadi pengolok itu walina orang asli nih Pak, asli tak helap ampun. Walina orang setada walina. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pernikahan itu minangka ibadah, karena ibadah Hasan kita datang nih kisah lain boy tadi bagi Hasan kita datang kayak ngai niat telok si pertama niat ngiring lalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Ini mulai cuci ibadah kapi, Pak. Abi ini kau lihat juga sewatu apa nih sewatu mun saben kita niat tuli aniat menemakin tak tasalib enten tak tasalib niat kau lihat abi ini keng karena ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi ini sangat nyotok nih katanya niatul mukmin khairun min amali niat orang mukmin lebih bagus berlakona niat bagus tetina kau ajunan makin aniat kau dekit dia pak kau maca yasin net bagus kan ketua langsung catat di malaikat dia pak kecopot tak maca yasin tak kosong enten di malaikat ini kehebatan Islam, Pak. Itu mun aniat fokus langsung catat alhamdulillah kayak mun aniat coba punten Pak kau deki ala aku coba aku ala aku hari maksiat dia pak kecopot tak laku enten tak catat nih tak catat alhamdulillah lah maka niat bagus niat ngiring lalampana Gusti Kanjeng Nabi dari mana niat ngiring lampana Gusti Kanjeng Nabi cek tende lakona artinya ni gula sampean ninde lakona Rasulullah dari mana lakona Rasulullah ini kata pernah nokolan dek kau orang bini tak kasar Rasulullah ini tak pernah kasar tak pernah nokolan dek orang bini masalah coba biasa Rasulullah itu pernah telak pernah pasir saya telak Siti Hafsah binta Omar putra Sidina Omar rajin Rasulullah putra Sidina Omar itu telak bi Rasulullah rujuk pernah Rasulullah itu telak Siti Hafsah ya teragi kedelima depak kedelima paleman Rasulullah depak ke tengah jalan Jibril turun malaikat Jibril turun Assalamualaikum waalaikumsalam depan apa Jibril ikon pokon Allah Muhammad kenapa ipokon beli Hafsah ipokon beli ya Rasulullah abah tak sampai ke Pak Ketil abeli Rasulullah abeli ke setiap serujuk
Ini rujuk ternyata. Nah, rujuk ni kak beli. Tak usah nikah, tak usah cari ilmu itu, Pak. Alhamdulillah. Jadi orang laki nelak bini kinto, mungkin dalam ida nikah tak usah nikah, cukup abeli cukup ngucap abeli. Oleh sebulan setengah, oleh 2 bulan, terus tasin nelak, oleh abeli. Angkat ke jompon si bini, dapat dia ketemu si bini ngucap, engkau abeli ke ben setele. Cukup pun. Mun si bini tanda tak parno. Jangan kau tak lagi ben, engkau lan berjadangan, tak bisa, Pak. Pakun bini. Matuan nolongin aja tanah di luar. Mulai jong. Engkau taman tuh keke mulai, tak bisa. Pakun bini karwa. Nika orang bini mungkin ilmu bini lagi. Maka tak oleh bi agama orang bini ilmu itu gitu mangkat ke Malaysia. Tak oleh, Pak. Atas itu di orang bini ilmu itu nerima lamaran. Tak oleh. Mun beda jarok dia lagi selaki. Salah si nerima. Salah si minta. Maka orang sebisa nerima orang laki itu mun lampun mari it. Misalnya reng bini mun ki dalam itu wajib reng silaki sinlaki dia wajib ambilan jai sawaro. Itu loh. Iki mun ki abolong lagi bini 100.000. Tinggal laki ki ilmu itu wajib 50.000 sawaro. Keng mun ko benelao tadi kerja keterima. Ada. Ada aja. Kapan lah telak wes lah. Ada dah. Ada ngosok. Iki beni dasar ngosok nikah hukum agama. Alhamdulillah. Makan agama ngatur mun orang bini gini betul tau le ke pasar. Tau le keluar. Anak pertama takut alas tung alarang ki berdiri kare. Takut berdiri kare ilm belenatan. Iki bagi tarabbusul mar'at ambaro atirahimnya iddak itu ngantos sering bini iddak kalau berbelenatan. Karena belenatan itu beda belenatan kayak itu. Beda nama nih. Takut berdiri karena nama nih sekona ternyata. Tiba ya tor 4 bulan 10 hari. Saya tinto. Alhamdulillah. Berak je apa kayak itu Pak. Tak pandeng bini. Cuma mun tak nurut reng bini. Ini serlaki semati karua. Mun bareng bini oleh 2 hari oleh sebulan keluar ke pasar bersih. Ini serlaki jadi korban kesilem kopur gitu. Waroh dan malaikat. Waroh binin ben jalan berselebera. Tak tahu keaturan wah. Tak porbi malaikat selaki. Nisar kan. Alhamdulillah. Sasaran seleng laki. Si bini kita datang ke kuburan. Si datang si laki jadi sasaran ke malaikat. Makan le boleh. Mun atelak jaga itu kayak itu. Kayak itu benih aturan pemerintah tapi aturan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, berapa aturan? 4 bulan 10 hari. Arba'atu asyuri wa asyra. Arba'ata asyuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Berat. Coba bulan 10 hari tak keluaran sekali, Pak. Kan berat. Cuma itu tak apa. Tapan ada lagi orang Islam. Islam itu pasrah nurut aturan Gusti Allah. Alhamdulillah. Jadi tak kancing pun tak kancing. Pala beda orang abegan lah korje terang-terangan oleh asemunan. Sini kayak jek nerem magelu oleh asemunan. Umuman sit apa banyak yang tero keben setia. Siapa seturang kolan di anak 2 gitu loh kangkuk. Porke lampunya. Siapa? Engkau boleh. Dia oleh semunan dia. Engkau boleh. Jadi siti ini mon penter mon lagar tahu perasaan. Ngantos kan kok saya ngucap engkau boleh deh Pak. Ya antos, makin bereng minta tak bisa. Beda orang ngucap engkau boleh. Itu santos ini kan. Alhamdulillah. Ini kaitan agama ternyata. Ternyata si betul kau lah amul jaki tur betul kau. Kayak itu ibadah itu niat ngiring lalampan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Wih buat raja gitu, masya Allah. Ternyata, sudah aja lakukan apa jenengan, ada yang andi binikin, sudah aja ibadah. Anak nafako, kasap nyari nafako, panjenengan sesara. Kayak itu dosa isapohora. Ternyata gara-gara laku sesara apa nih? Setong kuncinya, kor kau leben ajunan, sholat. Satu aja lakukan sampean sesara pan ibadah. Nafako wajib yang laki ketua nafako bini. Alhamdulillah. Makan tele mau mamung depak ke Malaysia. Kan keng tero nafako nabi ini tadi Pak.
kini beda kapine kunci setong salat neka kor salat tala pagandang ibadah kapine ba arau kapi nu alandu kan gulu sama gula pernah matur make mate para panalandu bagus mate para panarau bagus mate para panngare bagus punten kor setong salat ya make tak make mate atas kasur mun tak bejeng ba tagi dikunci na salat gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangkan semalah sehari sampai itu lagi sering hadis muntakil leroh man talabal halal jaa yaumal qiyamah wa wajhu kal qamar lailatal badr. Siapa orang yang nyari harta halal laku nyari kiamat orang datang muwana pada bulan tanggal 14. Alhamdulillah tera tan muani ke tera tan. Kan ku laku ni macam-macam kan beda babu sholah beda babu rayan beda bang labang pasah beda bang labang salat ini kayak mai swarga pak bang labang salat beda bang labang pasah orang sih masuk ke swarga tanya aki malaikat sapare abdina demah masuk ke swarga masuk adi tiba babu sholah ni kau orang ni tera pak orang sih masuk bang labang salat anak lampa tak udu lampa tak aing udu mau tera tanang lengan soko ni tera ubu tera ni kamu yang hari sholat alhamdulillah kami laku itetik itu 1500 tahun perjalanan lebih kini ben ubu lebih tajam ben silet petong mulus cerita ni tas tete ni tak ada mana sekali pak beni suramadu pak tak ada mana ada petong ben kayak mau orang hari sholat ni kan na tera pak soko tekekel ni tera saya lebar santa non orang saya tadi semar ngampung tak salib juga santa nih bilang ngampung ada tera lamangkat ada anak soko tera mi tera icabu aing wudu makan mau wudu sampean pesan palebat di napa di bisik sampai Antoni ya atas tera nih pak iki lengan sampai Antoni kak lanceng teran mon obu cedak sih dikato nih pak pas sampai bertahun artinya sini gak pak mau ngalau tu cek kerotulit pak cek kerotulit dia cangrap tanang dua aja pas osap aki kabudi boleh aki boleh kada langsung kopeng cangrap boleh boleh aki langsung kopeng sampai itu lo kali tadi banyak setera nih kau bu anak banyak cepu aing mon karo culit sekoni setera deh pak iki bagi ikaw rin ngalau du cek rotulit pak sekoni ung rotulit ya pak alhamdulillah ni ka tera pak mun orang apa lain boleh pak beda tanda beda tanya aki boleh kan siapa deh abdina dema ke swarga masuk di mana babu rayan babang labang pasah ahli pasah apa tanda panyempur orang ini nyempur malaikat lah kesambu oh iya roh omongku ya terus roh ombo ne colone ngawe jamu Rasulullah la hulufu pami shaimi atyabu indallah min rihil miski bauna colon orang apa saya mungku Allah lebih romben bauna minyak miski alhamdulillah nih kadatan colok si bacang nika mun Allah lebih romben bauna minyak miski kulaku ya akhirat ya mun dibeureun cek sempuraki pak ngamuk goreng bacang lagi bae Allah ini kata makan gula bersambahan di ibadahnya Ramadan maka dari itu gula motor tak langkong tore le kan panakan lebih ketatangke tak langkong tore mun bisa ambu lagi iman pasah panapa kiai takbir keliling gula ngemisah tore ambu lagi musibah nih kata mun terus aki musibah nih kata beni takbir keliling pak nangina ke Allah nangina ka Allah ni kita. Masa bering takbir apa hajoget pak. Salah abang kang pak hajoget. Abisku, biar goreng mabuk tadi kan. Beda panapa penikanan, beda panapa. Tore usaha dia ale lebih kan panang. Jen gule buni pan. Ke atas nama Islam, atas nama agama. Prihatin nggak bisa gitu. Muni itu orang kabar kata, olaten, mau tak datang banjir seksaan dari Allah, olaten pak. Ulah coba sapora maka tore li ale le kan pak tore nyon sapora tore ambu aki saus takbir keliling gitu taritan tore olate sampean mun ajub ada nundukan
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la. Nun bukan. Ya Allah, pabudang tapi Pak Jogen ngerasa abongkang, ngerasa orang jalanan macet kabeh. Bedepan apa menika? Tore gula ngemis kali boleh. Tore cek terus sakit takbir keliling. Cek beni takbir, Pak. Beni takbir. Disku nyanyi dangdut luar biasa. Pak bede remah agak itu. Maka idza nazalal azab amma soleh wa toleh. Mula siksaan ipatoron bi Allah. Beni karo salah tapi si bagus pada capuk terusan. Iki bagi maka tore le ale le tore iman ibadah puasa. Iman ibadah puasa. Dan kula mare tor matur ka ulama gare kiai ngiring rutin ngiring aturaki ke masyarakat ngemis tore cek terus lagi takbir keliling gitu. Ampun musibah ternyata. Kak dinto mun pahya basa reng kafir tahu nyorak Pak tompes mun Islam setia. Tompes. Anak reng Islam bibi ampun tak iman ke Islam. Reng Islam bibi ampun tak ngopeni ke Islam. Sehingga reng kafir kan bisa nyorak dan gula ajunan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para taritan sami mulja sebutan kaulah amulja ke maka dari kento kula tak talangkong cek beni kasar kento king ngemis sajen kula tore cek libalik si boleh ampun tore ampun saos toe pak kompak mun takbir i masjid saos tak kinun ki ulah parame masjid kalaban takbir gemah takbir tore parame kereta lakar ika parlo kento cuma mun salain bentuk cuan kan bahaya nak kagula ban sampian kento korban nak anak foto kento. Kayak itu pakuni toro dan pakuni lanjut lagi. Nak foto titik korban. Ya kemibadah sekian jogetan gitu. Tak kira nih. Itu hari gula ngemis ada para ajunan pos potore. Kecipan apa si kompaka. Bahkan dan gula mare motor kepada pan berdepa gelibun ke tengah mare. Iki gelibun gadima gadima pancor muntagelon lastare. Gelibun to bayi bere malamaten gula mare. Iki mare kapi gitu. Tore paku luar biasa ternyata musibah ternyata Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini makan ibadah itu cek kun aki kareng sebara maka cek kun aki kareng sebara ke pernikahan ibadah cek kun aki kareng sebara gitu makan sinuku anapa nuku tongkat semakin hasan nih gitu pernikahan gitu tapi bagi sinuku tongkat masalah pernikahan telak itu sinuku tongkat semakin hasan Umamah tandi hak menikah. Artinya ternyata mon Hasan anika je kerja jadi. Kau lah adunan deng laki aja kerja anika jadi. Je kerja ternyata. Makanya mon nanti anak bini coba cobaan sampean coba cobaan. Apa boleh tamu ini semua apa yang ngajarnya sampean menikah tuh sampean tahu menikahan ini pun tentu ajar kau lah. Payah cari kemakain si malai bani. Abo jaga kalah maki begal apa. Kare anggar bekal karo. Iki makan mun nikah aja sampai. Kalah ring tua kento. Aku nikah dia ring laki. Kabil tu nikah. Bo pacarapan ungku cerita. Kalah ka. Apa nikah bekal? Ambo tak bekal lah. Ada bentar bekal. Carok, iya kare carok ka ba. Kare tali urusan angko bener tak bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. In kita telak sama nikah kia, telak. Je jadi telak itu. Awak duaan ban bin bang ojak telak ke bingko. Boh, mi telak injak jadi le Pak. Sekalian lah. Sekalian. Mun sampai telu kali cak betabling balik tani enggak beli boleh Pak. Artinya mun mari ojak engkau telak ban mari Pak, telak lah. Dari majaran kudu abeli, engkau abeli ka ban. Buru abeli bon. Mun du kali, iya du kali. Mun telu kali. Mun la telu kali cak beli boleh Pak ada. Usah pakai bin ban lagi lah ya. Anganga kan anganga sila ke Allahumma sholli ala Muhammad.